ulalele umsakazo Music Gavins FM Channel 33 Nobompele umkenenezo Phefumulo Ninjani kodwa ekuseni ngomhla ka-16 ka-March 2026 isikhathi 7 minutes past 7 la sithi khona abantu mabavuke bakhanye babe ukhanye emhlabeni babe ukhanye ezweni ninjani kodwa nje America, Asia, Europe, Africa niyaphila siyabonga kakhulu nje sibonga uNkulunkulu umdali wethu ukuthi usivusile futhi namuhla kuumusa wakhe ukuvuka ngoba siphethwe nguye impilo zethu zikuye ngaphandle kwakhe asikho umoya wakhe asinika wona ukuthi sikwazi ukwenza izinto kuumusa nje balaleli kodwa ninjani sixolise nje for ukuthi izolo we didn't have a session bekubhizi but uNkulunkulu siyamazi ukuthi uyenenhlelo uyena futhi osihlelelayo zonke izinto siyabonga nje kakhulu sisamile ekutheni izwi laba ngumuntu abantu ababe izinto uNkulunkulu ababizele zona emhlabeni bangaba nakho ukwesaba bazi ukuthi uNkulunkulu akamshiyi umuntu wakhelwa kuNkulunkulu waphuma kuNkulunkulu ithwa lithi iBhayibheli eqaleni ulizwi wayekhona ulizwi ekuNkulunkulu ulizwe nguNkulunkulu so uNkulunkulu uyasipha ke izwi esizohamba ngalo masifika emhlabeni esophila ngalo lelo zwi fanele lizaleke sibe yilo sibe kulo sibe yilo libe yithi ukuze konke sikwenzayo sikwenze kuvumelana nezulu kuvumelana nentando yakhe uNkulunkulu nama provisions uNkulunkulu waletha because of izwi elikithi njengabantu ngeke umuntu ongakhethwanga ola emhlabeni bengeke sibe khona ukuba ingekho ipurpose akekho umuntu ongekho emhlabeni ola emhlabeni without a purpose so we have to believe that uNkulunkulu is with us and futhi akashiyi and sizofeza icebo lakhe la since sisaphefumula sicinile kwindaba yethu kaGideon laphana uNkulunkulu enze imangaliso ehlisa isibalo sabantu abakade bezoya empini bagcina be-300 beyolwa nenqwaba yabantu kodwa into emangazayo ukuthi umyalelo kaNkulunkulu ukuthi abangaphathi isikhali kodwa baphatha amacilongo nezibani but ukuthi lezi zinto zayisimbolize izinto ezi-powerful ukuthi uNkulunkulu uma ezokulwela akafuni usebenzisa amandla akho ngoba umuntu nakho ukucabanga ukuthi uyena owinile noma uyena onqobile uma ekade sebenzisa ubuchule bakhe so nje ngiyakhumbula ngiqede isikole because ungiphile isiphiwo sokuthi ngibe musician ngidlala ipiano and kwaba nento ethi fanele ngiyifundela so that I'll get a proper knowledge ngiyakhumbula nje ngithi ngizoya khona umoya wangiphikisa I didn't understand why but ke uNkulunkulu wangihlebela ukuthi no why ngafuna ukuthi mhlambe ngibe credited in terms of music wathi ufuna ukuyiveza ufuna ukuveza inkazimulo yakhe ngetalente lami lingaxoxwe nalutho kuukuthi nje ngiyalo yena ukuthi angenzeni so even today abantu abaningi they thinking ngaye esikoleni angazi nami kwenza kanjani but uNkulunkulu
ngiyambona iglory yakhe and anginayo into ephathekayo ngoba sometimes othi une-certificate sento and bese uyayi-owna kanti it's not your gifts, it's not your talent and you just forget that, you know. So uNkulunkulu wayefuna ukuthi ngingakhohlwa ukuthi ngifundiswa uye futhi nguye ongitrainayo. Yeah, so bengithi angishare lokho. So nalana-ke sizoqala lapha ku-Judges 7 abahluleli la esehlukanisa khona-ke manje uGidoni kubona labo 300. Ake siye-ke ku-21. Okay, asifundela ku-21. So u-20 izigaba zontathu zabetha amacilongo zaphohloza izitsha zaphatha izimbhanqa ngezandla zokhohlo namacilongo ngezandla zokunene ukuba ziwabethe. Zamemeza zathi inkemba kaJehova nenkemba kaGidiyoni. Yakhumbula ukuthi-ke bake bayenkama bafike bezwa ngephupho ukuthi hayi khona owaphupha la isinkwa sishaya itende labo ikhempu kwase kuthiwa hayi inkemba kaGidiyoni. So now Gideon is confirming that. Now he's saying guys ngizonishaya amacilongo base bephethe amacilongo nje nezibani nje kuphela. Hey Nkosi yami, hey uNkulunkulu hayi uyasilwela, uNkulunkulu uyasenzela zonke izinto. Let's go to 21. Uthi onke amadoda ayemi kwaba yileyo naleyo ahaqa ikamu, bonke abasekamu bagijima bamemeza abetha amacilongo ngamakhulu amathathu. UJehova wabhekisa inkemba yalowo nalowo ngakumngane wakhe nakulo ikamu lonke. Ikamu labaleka kwaze kwaba seBethishita ngaseSirela laze lafika emkhawulweni we-Abhela Mehola ngaseThabathi. Amadoda abakwa-Israyeli ayebuthene evela kwaFethali nakwa-Asheri nakulo lonke lakwaManase abaxosha abakwamidiyani. uGidiyoni wayesethuma izithunywa ezintabeni zonke zakwa-Efrayimi wathi yehlani nihlangabezane nabakwamidiyani bavimbe emanzini kuze kube seBethebara naseJordani. Wonke amadoda akwa-Efrayimi ayesebuthana abavimbela emanzini kwaze kwaba seBethebara naseJordani. Abamba izikhulu ezimbili zakwamidiyani o-Oribi noZebi ambulala. Oribi ngasedwalweni lika-Oribi noZebi bambulala ngasesikhamweni sewayini lesikaZebi. Abaxosha abakwamidiyani aletha ikhanda lika-Oribi nelikaZebi kuGidiyoni phesheya kweJordani. Sibuka nje la ukuthi kwenzeka into emangalisayo lana uNkulunkulu elwela abantu. Kuthiwa bavele babulalana bodwa, umngane nomngane wabheka komunye omunye bakhomba bagwazana ngemkhonto, okuyisimbolo ukuthi uNkulunkulu izinto mazenziwa nguye asidinga amandla omuntu, zidinga nje ukuthi uhambe and you just do simple thing and then izinto lezi uNkulunkulu ayishilo bese zenza izinto ezinkulu. Banqoba kanjalo abantwana Israyeli nje. So gcina lapha ekseni nje ukuthi uNkulunkulu singathathi kancane izinto asitshela zona ukuthi asizenze, zizenze izinto ezinkulu. We need to follow izwi lakhe. Ubuke nje baze babulala nje ama leaders akhona because uNkulunkulu was with them. Sosho njalo nje ekseni ukuthi balaleli lezi zinto uNkulunkulu asizenze zingabukeka zisimple futhi zingeke zibe nomphumela omkhulu, but zinkulu, zenza umsebenzi omkhulu. So we have to trust God ukuthi
uzoba nathi and ufuna wena ezuwedwa nje ungazixubenise nalutho ukuze amandla akhe abonakale. Siyabonga kakhulu nje balaleli nilalela umsakazo Music Gardens FM channel 33 nobombhele umkenenezo womphefumulo la sithi khona izwi laba ngumuntu. uNkulunkulu anigcine nje balaleli abe nani anisibekele inkazimulo yakhe ivele ngani ngoba konke kuqhumuka ngaphakathi komuntu. Umuntu uyisidalwa sikaNkulunkulu esinezinto zikaNkulunkulu esiyinto kaNkulunkulu, so we have to let it out what God has put in our lives. Thank you so much. uNkulunkulu anigcine nje, sizonibona ke futhi ke ngokulandelayo. uNkulunkulu abe nani, anilondoloza, anipha amandla, anikhanyisele, nibe usawoti emhlabeni, ukhanye ezweni, nibe intaba ephakameyo. May the Lord keep you. Ningaba nakho kwesaba. uNkulunkulu nani. God bless you.